Amen. Baba wethu Archbishop aphakamisa isandla soyela baba aphakamisa isandla likhulu asitsa muntu sitsa modimo indaba lezi sikhulu ezazomuntu sababu hona uapaka wewe ukufika abona muntu na Kanisa abona muntu nakatsela imali ya kuanishanu kama profita ona ya kuanishanu kama profita Profeta usebenza umprofita usebenza abafika ntsonga ha wazo wafika esandleni zakhe kayena umulato la wani yeyino ufika kana na